Мына жигиттер сопровождение менен отделениеге кетип атабыз. Реестрде бар элем, реестрде бара келсин, отделениега алып барып, ошол жакта чечип ал өзүң дейт. Мунан карасаңар, отмен салды. Аз бир крем түштү эле да. Секс интересует деп жазып жүрүптү. Ал кеңгир башчы. Дальний поездка экенин билбей калыптым. Жетим. Ушундай кеңгир баштар бар, астагфирулла. Ошентип жазып секс интересует тияк кечирип калат эле сүйлөгөнүмө. Ушул нерселер подстава болот да, достор. Вообще машиналарга кыз чыкса дагы, уктап калса дагы никогда колуңарды тийишип, тур дебегин да. Өзүнүн эрежелери бар. Звукту громкий коюп коюш керек, баягы колонканыкычы туштап турсун депчи. Ошентип тургузбага да. Вообще ни в коем случае колуңар менен тийишпей эле. Пастава алып түрмөгө тыктышаш да мүмкүн. Ассаламу алейкум. Суук эшик. Ой. В общем, кандайсыздар, достор? Кече эле жаз келди деп сүйүнүп, ысык болуп көчөлөр, футболка чандагы жүргөндөрдү көрдүм эле. Анан машинада дагы пробкада машина ысып, айнектерди ачып алып жүрдүк эле. Мынча ысык болот депчи. Кече эле. Анан бүгүн 6 апрель, эртең менен турсам, суук балкон. Эшик суук, кар жаап коюптур. Жакшы летний баллондорго өтүлө келем. Ошол. Жумуш кандай болду анан бүгүн таксистер эртең менен? Кайнадыңарбы же кайнабадыңарбы? Так. Бүгүн буюрса иште алабыз. Белес парк пландар 1%. Биздин көмөктөштөр коебу. Подключение болуп иштесеңиздер болот, самозанят болуп Белес паркта. Жанат агабыздыкы, талант акебиздики. Так. Майнеңи. Фотоконтроль машина келип калган ошент. Тариф доступ обновить экран профиля. Алды мен. Неге мына рейтинг түшүп кетет, Дагы түшүп кетти. Колдон келишинче эле жакшынакай мамиле кылып клиенттерге. Не кылышым керек эми айтып калчы. Колдорун өбөрүшүм керек па? Пожалуйста деп жалынып. Ну ладно. Видеонун башында барыңыздарга эгерде Москва, Казакстан кирдичтүү маселеси пайда болсо, Бексултан деген агабыз граница каттайт. Москва, Казакстан. Эслештөө чала бересиздер. Кызматыңыздарда. Метро Кузьмики 5-выходтан чыксаңыздар, жерде Шру деген чайхананын жанында. Так. Мен азыр уктап эми чыктым. Саат 4:30 болду. Коэффициент базаранет. Бүгүн көп группаларда дагы жазып атышат, биздин агаларыбыз. Летник алмаштырып алдык, кандай болот деп. Эч болбойт эми, эс аласыздар. Эс алып иштеңиздер эми. 3-4 километрден берди. Биринчи заказда. Будьте внимательны. Рядом школа. Кар жаса дагы. Турсатты дейм да. Ой, 1:51. Менен берди, кетип атыр. Жолдо. Ой. Иби, атман кетип го. Заказ отменен. Шундай да. Эми берилип кетип атсаң. Отмен салды го. Төлем башкасы.
Мынау 100 километрге өріп қойды ғой Заказ, 100 километрге. Прикиньте. Bunun atmayalım. Заказ отменен. Bundan atmayalım sana. Bu bile atmadı. Oy öldü. Bu da atmayalım kattı. 1.30 менен 100 километрге түшкөн болчу. Бул деле кайрат бар. Қар. Мына қарағылам. Әрі кіріп шықсам, машина шында оқып тұр. Жестко қар. Не олтат, айтып қалшы. Ешқандай болып отыр, таксистер. Қарды қарағылы. Достар, анан азыр Urfa'dan da ciddi Kayseri sakınlarımız var. İşte cürük dolarlar için. Şu registreli uçuş programları da şu yolda teşerip Adil'de kalkıp videoları gelip da sırada kandı oldu. Bugün evet kandı oldu. Akaşta şurada men kısmekten Toskondor oldu. Toskondor. Registreli uçuş programları da kalkıp Sırtты қарасаңар. Ой, не болды атты. Суық. Ой. Достар, қандайсыңар? Жатам, еш жерде. Bir болды. Мен қайттым да үйге. Bir sutka oldu, şu ық тұтқаным кетпейді. Geçiden mi kullan? Sana kadar bekleyin. Ne olsam oldu? İş yaxşı oldu bulsa. Jetim geçti. 2005 bulsam jemiştim. Sen bir daha gayet usmadı mı bilmiyorum. Sana raid bot attı. Kurtlanın gelgenlerinde de korktum. Hem dokument nasıl olsa hem gede. Kutu registrli arkasında jönüne 5 saat karmagan bence. Agenda varıp atmışık alıp polislere alıp koyuyorlar. Registrde varken bilsem kakao registrli deyip koyuyorlar. Hem gruppadan açamınca SMS'ler gelip atat. Bolsa olğandır geldik adamlarına. Gene şunda olmuşsa bina çıkmasan. Yaya kadar payda çıkıyorsun. Bugün bir daha geldik tuttu da. Yettim bu zaman doğru tam verecek. Çok aldım ne kadar. Klinik varmış. Eski klinik arayıp olsa sıcak kamera veririz aslında. Çalışıyor. 5 gün kullanışkan yedim. İşte şimdi bu var dönüşüm gerekti. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздердин кызматыңыздарда ТНТ класс медициналык клиникасы.
Биздин клиника бардык стандарттык сапатка жооп берет. Биздин кызматтар: гинекология, стоматология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүннөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ анализдеринин бардык түрлөрүн тапшырсаңыз болот. Иш убактысы эртең мененки 9-дан кечки 8-ге чейин. Дареги: метро Добрынинская, улица Валовая, 32-75, строение 2. Сурап телефону: +7 915 142 72 69.